koy sin mo mo ni kitang kunsi Namila sita dahil koy information ni pati election Government of Manipur DIPR Government of Manipur na kung sino na Manipur ni community mama ay diba Siroy pwede na doon kongreso basat siba adun ba media team madula tung babasa do ako'y yang po pwede kilometer o mali mahigala leba wal tabida adu mahari simendi kampuna khamaga adu ma media ge team maduna tung iba basa do Manipur thaiba Manipur thaba yaroi Manipur mo de Manipur thanjalo Manipur mutalo adu asalo na hai pase masi paidi tawba momga Manipur yamna kandem tawi thawong adu भारत की संविधान की जना कानून की वांग मदनी लेबाक सिगी लेगिबा रूल दुगी हायोक्ता तबक तोबने कोई हाय लौजे अदुगुम्बा थौदोक थोखर मतुंगा मणिपुर की मियामदा फैरांग खसाव नबा लेरबा अदुगुम्बा यामना साथिबा अदुगुम्बा मियाम दगी इरां अमा लाकपा याबगी फिरम लेरबा मतम मदिदा सिक्युरिटी एडवाइजर वरिबा मिस्टर कुलदीप अमदि मणिपुर की गवर्नर वरिबा अखोई मणिपुर की गवर्नर वरिबा के बला Makoy ani na hoji pawa lokhat pam thong pawa amata lokhatana tuminna lerga Manipur he nei irang thona bi mom toise masi pente thoi ba thong khudi magi daita akoi Manipur ki governor ne security advisor ne chief secretary ne DGP ne makoy mari na responsibility ko da tumba Manipur mai sak ya ba phim lerba Manipur ki maringa Manipur hai ba wai thabi yaro hai ta gadi makoy na woi ba governor je karam balai ba ki no karai doi bano Kadang balebak tu governor wali no ke belana governor se kari seki wali no mana wali balebak sigi Manipur sigi mapam Manipur sigi geography Manipur sigi situation Manipur no wali wali betul je khang lagi mana governor wali kari morian lai de dige adu ba Manipur manuga Manipur tharga kari thobu yar ba adu jo karam bagari director information and public relation Government of Manipur na adi governor di niyam khale ba department tu na puru sepa adu ma permission tu ba Kari itu dah membayar raya benar. Siapa lebak sih? Karena kalau lebak sih ain sudah dari berapa? Kalau lebak sih konstitusi masih kang teba, lebak sih ain masih kang teba, atau ke Manipur masih kang teba, atau ke Manipur yang mana Manipur di governor wei wei saya Manipur miam na pendre. Atau nama masalah tu Morian ground dah, masalah Manipur thabo sakti bera, nanti ke pam dado bera matau bera nanti ke, karena itu ibu thong thong tu dah, mana lebak itu dah dipi kerja, makoi masalah semai tu suai gere, lan gere. Matung tawroi matung tholoroi haina Manipur ki miyam da haijaba apology to phom thoe madu tawdagadi Manipur ki miyam na aikoi ki Manipur ki governor hauji president run leibani limit chamani hena Manipur ki president run leibani skumba matam da mala Manipur da thoiba issue meram ji irang ji kaita khangana hauji Manipur da khadam ki sang yang wang leiri si mara khangana skumba Manipur si muthat ki mongda pdm lo podo madu khoi tarai logge Manipur ki miyam na Manipur muthat na ba hona ba Hongkang penima macam cat kena kini, macam waning bami wajino, waning baleba wajino, waning ba kang lu wajino, macam cat kena kini habis. Kena tu sulak lagi Manipur miam na. Adu na ngarang kita thong tu di. Manipur government bulu sing ni ba, Manipur governor, aku lagi Manipur di chief secretary, security advisor, DGP, makoi miam gi. Aku lagi daita ni hai na lalu tu malam lagi. Adu na makoi na maju ki matang ga, cap miam tu khuji bawa, kai mau apa macam tham dabai betul. Manipur da mai sak na ba Manipur ki hoji thoi bi rang sa mai sak na ba wala bani aina mai sak khatun bane ba aduna madu kari kita makta no ka da Manipur ki miam hoji karam film da lai ri se khanga bani sai ani hena Manipur da chathi ba ya ti si yaw da na du mai rang thoi ba mapam ba mane ba adu ma pam da governor na Manipur ki president lai gram madung da mana office sanga ba office ki pho cha da ba foundation ni so nyung ba ko mai harau da matam le thoga lai ga nungai lai thokre ba Sonda misi mina yauriba lambi chatra yadriba akoi nilik yam da leiba awana tarba punja jingna magi mai da chatpa yadadana awa ba kya khangi ba se masima ka khokraga kumai harau da leiba nung da mai maming hakpuram da ba ngau re India ba jagi mai chang khai dai ba thaw India lenga ki thaw